Nitwa Veronica Siombua museisiana no thocha na moko lidi wa kilungu kitu cha umonde kilungu cha Thambalala wala tukwithe wa ati kunikila ni mathina mebala mendini wa mitwano yitu mendini wa mesi yitu na ni tibiki ana uthethe wa ni mutai witu na inde tha wina thina kana wina ikule ukwenda kusonge wa ni mutai witu fikia kutuma ndino namba ile 3 tuivano tusunge makulyo maku na tulunge tunenge utao ula wailete no tukwati ndino wa Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV /FM official. Naomba tieta Veronica Siombua Willy ndini wa Facebook, andika Veronica Siombua Willy like my page, no imba tia ndini wa TikTok ni Veronica Willy, ndini wa YouTube ni Veronica Siombua Willy, kidia kanani wa subscribe ndini wa YouTube channel ya kwa naende ngai noko kwa dhima. Reverend. Yes. Wewe mwaka wende yara? Kwa sawa. Tusioge ingi bambie 2024 ingi kada udio uendete. Mwaka ni museo. Kuna challenges siya maundu ni complaining about finance, pesa, economy and such things. Lakini nye nina mubia kwa ngai nundu ona kweli hata ngai ya nenga na ya Mungu. Kila ibinda pena mumo wiyaniye wewe. Juri Biblia kwa semu ikema kie kwa undu na weba. Kila mwinya kana kila mwinya. Yase sisi ino nyisia ya ona malama alili. Solomoni dayani yake ndaye. Na yase kila thina wiyaniwe ni binda yao. Kwa ungo ya kwa yina kithaitho. Nitungia ngai mubia nundu wa kila undu wikite. Na ngoya kwa yimu kilia na kwa sani ngai. Atua engai. Pe mwini wisiye kwine eta wa John K. Asi ngai ya nambu misie vasa. Palamu. Tamudanga wacho. Asi abala umedia. Au meko tamudanga wa. Asi sio ngevya mudanga chondo sio. Ede wa disi niwa wimbe kanesa na nasa. Niwa ngai umumedia vasa tamudanga. Wacho. Musa isi ati karibu. Tuenda nye imwe mutire friend Grace kalama mutai wenyu. Ulo mwendete na ngo yake. Yonde na wivo. Eyumiti atomi weni ngai. Otondo ngai ukwenda. Haya, aki nisaidieni tafadhali nifanye nini? Mwanaume anatoka usiku kila siku. Nikimuongelesha ananyamaza na akienda aniambii hata kidogo. Time yangu ananga. Nita wa bla bla mume wangu nimekaa sawa tuni ina somo tumaniungi usuya sia mume wa kiume alukanza na ndamo tabasia hivi na ndena times yake chambe ni pole nundu watha yusundu ilais ona banini indi nenda kwase kwinga yula waka nyumba nenga ngoya kutyumu no yeko tinda winya maiti kwanza ya kutwika mama wa mboya maombi usaidia nye nini simboya ni tetha sia mama kuwa mama wa maombi na nini sima undwa suo na mindi tamena binya ngaino kuthikwika kila kingi etha mume wakundenda kuonenya manda mundu tonyo mwegwa pewa siai tene kuya siai yala mamu siaite etha ni nyinya kanethe no yu kama okioka matabia hii ukwangania ithe witunye ni wanza nisi nde kunenya nde kwika asima kama ndonsia ya kumapproach kuyo mundu ungi munyanya eo wake otonyo isirokuya munyanya eo wake akanena onake nikendo kamanya ni chao kila kinadina kila kingi naku examine ukulie ni ndonetha no nye kitumi cha mume wakwa kwitha ate kunenia kuya ume amma kileseme kwa kaundu kanini kana me ko ikosa maithata na ndwithia we wakolile kana nutonyetho mubata aume mabatawa makwata waichwa ni nene to ba mabinda maingi na ni cha wendo sie mundu mubatawa akwata wanichwa ketha Mungu kandendo munenya kwanza wa mubata kwa cheni wa mubata we yono mubatie alitamuka kwa cha atete na ndevuka na ndathi na ndoka na ndwithia ndenda kwigata kunenia nundu numubata ume kindu chuki mathina cia muno kwa isiai no ketha zila mweme we wona oke na tumathina kana watu kiwawiyo kana kamutetia ukethia we mutabia suo thuku na icio ko wimubata gituma onkela bitterness ndini wake kuni wona cia examine yourself kana nuwe kitumi cha mume waku kwithiwa abinditi nikenda tumakosa tula ukwika urekebishe aume ni mamenete mundu akinene no ketha uka umuneneti umuteteti aume ni mamenete kusungwa isi sio mbwani ndi kumanya ithie nyikajitutia twe ilu akaingia lame utwa wa yubi ndani yani makwati ya ume so possessive too possessive ndenda mume itukiwa
ni aitukia ngwa banini baby webende yani na muma saa 10 kwani ngi saa ai yui ai mume ndakala sokoni akanyocha inase ndaneni atumeangi ndezile kanisa nyaka kethia basita ndezile nundu muka amkwate to ni wise mabina ya saa 10 nao tukiwa banini atetetwe abika nyumba simu ni siosetwe ni wotetetwe ndali toko ni angilesi simu na angilesi akao konia onangi ninoni mundu mukonge inena kwanza ewite wo ambia ndiye tegela nenge nyesimu besa anambie besa enenga nyinya besa niki ai namukule nyamwe undane wa besa aili to ngenga nisi na lusa wakwa ku mume eba etumia nyinya besa ayali to tuma na delete surely mukanda kone nundu ona nikitina nyendio manyai nikwitha aka masomie membesa matuite au mepathuku muno na yu mundu ume nundu ndenda otuwagu anyithoke tha setinda thatite nundu ndenda ndeto yi cio tinda sungitwe mbesa isungitwe kila kintu cyothe kisungitwe ndane wansebe ya kubreathe ekalite thayu woko sikunyungasia kwa isia nutonya ithi wa wiki tumi natu akaplisi ala mukutwawa nenga ya umemenyu space nina nini bana cia ume nimenda acha space manenge space mume mutumia kume uyani okethia se yalangi oekale oke musi wake nesa tukiwatani cia nakitai au menima tukia wana ni kawaida onala mituma tutwaite moka omeo atukie tukiweko sasa thoko muya auma akani ni lazima mundu methe yakani tukiwa wende na mabiashara wangi utonya kwika ntiama chao na kutindo mukulitie Makulyo au kangime Makulyo mengima kwa 101 wo maba we now watinda now etesimu yani mundu umedwithia endo kuatakana mundu mwingine wona ambie pastor hapana nye ndikuwaka like ambia yani uko na mukaa kwanza umeatakana najua za kwithia ekalangalini ayamba ekalangalini kwake mukaisa mbio kuna zimu saa 4 kuna ndiye uko wapi nayo ngalini najua mukaisa ndabia kambia nye ni menai nye pastor nye ni meno kuatakana kibeti chuki kuatakana yani nzombe tutakana ambikali tutakana na mwaume mayende tukukwaisia notonyenda mwelena haya kabilo kadime nita wa haha mume wakwa oka after 3 months na ila woka ndetha na moods siakwa andi ni kwa tatasungi ye wait na pia sisi ni chao kitha kina thina ni chao utuma etha tena moods siakwa nundu mundu wenza ndaile itha yuka ikulenga ngona kibeti ndi pena thina ana labda mundu umegethia kuye na kabala lote kani ena kakuangusu ni wali place we mama na ndo mana aya hamati ndata uketha na kivetiki uvata leu wa kitandani eti nundu wa kitha we ndio kwate wasiata lakini asia uketha wena kivetiki uvata leu wa kitandani nundu wa ubangi bendi na ukwate wasiata na utumani wa etha uketumisa ubia deep kiss can be HIV transmission. Yeah. Deep kiss. Yes, it can. Nundua. Edha inatutalu na wewe inatutalu. Tia munyuka kwenye ni kwete ukimwi. Ni kwete ukimwi edha inatutalu na ke inatutalu. But edha ndena tunandu na chuni sawa. Though mata mayetai. No, don't risk your life. No bisi mundu usu nutonya edha inatutalu. Bisi ndo methana idi. Uketha idini becha beta kana be bandu bena kitau kwa sisia Hi pastor, mimi ni mchungaji pamoja na mke wangu. Kila kitu tunafanya pamoja lakini tukifika kitandani hakuna ushirika. She is at early 40s, I'm mid 40s. Nimeongea na yeye but ni ngumu. Tufanye nini? Ni kuma itikoni mbione. We sio mbua edha kwa pastor nini amwiwa nina amwiwa na cha wobe anomenda mumo and I want to say this ne pastor there are people need extra grace nundu mebinya kutabwa na mebinya kuandiuka amwe meta wa mabasta jizika na wamanya mabasta mebinya kutabwa mebinya kuarabwa na mema thina nundu mona asazi ondeta meo kanisa
Sorry to say so. Sio the pastor ye ni wota banasi. Ni wota banasi ni wotongwasya. Na yuni kutabye sombua oju oibindani ojinga yunenge tokwida ni mutai. Yuni komani na mapasta maingi mena dina. Akama mapasta mathinite. Na omeasya mutu anone nundu ni pastor. Bagube wa Yesu na nena twetele ngidalanga Yesu. Mwanga yatedye misi yathu kumimani esotani no mukitamu no actually biblia senga kona mwezi na nginya yichajao eje etha kwimisiji na mathina ebindani yina satani umyukilile nyita wa mapasta actually they are not happy in their marriage na ndio nena kini na most of the pastors they are not happy in their marriage. Nundu wathi na wakwithwa mabasita maitabagwa. Mabasita maikanzo yawa. Masiani mama kanzo yawa. Akama mabasita na atweke nake woni pasita. Woni ndio nda ndiye mpa hivyo. Ndete ne tuwe education wasya wa Kristo. Iyo ndete education wasya wanga. Kwanza imwe andumi aemwe hapana. Wacha tu nisikiza hata niko fasting. Hata niko fasting. Hata I'm preparing a message. Kuda pale nimeitwa mkutano and I want a number time ni prepare. Yani wewe ando mathina ni senda mayulwa kana upasta ni museo nuthukumi wanga hii lakini ando mabi kamushi pa ipasta pa uni husband and wife. Kibeti wabi kamushi we pastor. Wabi kamushi. Wibo toa sukata kibeti. Na wetha we mami na muka wa mundu na waili te kwika maundu ala muka wa mundu waili te kwika na nyinya wandu waili te kwika na ekango tabie siombua mwana akwa peke nuni na manyira ni manyite changai musulo teka wa sex nesa uimugo na ngainda athima mundu pa imugo wathimo wanga yubetanga wu akabeta na bajitha maendeo musiaisia wakwa mithukesia ukwaisia musi waku ni mubatana ni mwikane sakitandani tendo la ndoa mnalifanya nundu isunga ino siasa muno ibuku ya malaka yasia ninye ngushi katikati wa mutwano waku muka waku otho ni siaisi muyeka oseleke dina neni mwana ke ba uneta wa amen amen uneiwe ongabye mushi na zilona ya ibi kambe wijiteka etote ngaya na muwa yebau nundu nkainu value ya sex kabisa na especially sex in marriage kwani wana nena na pastor so ndi asiati please nini nenga na namba yako no mumbi toto kekalanthi tukayanga watu ka CCI keune chao kina thina nundu ndikuona muka wa pastor uibatana niki yani muka wa pastor uibatana ubiyeba no suni mume waku winenga mume waku thina niki aenda ekanisa nukethia ni wabatiwe na mundu abatwambe ya mtikomosa na ikwatwa ni stress ambi yokomya kama kanisa nundu yila mwapata mume waku wa mu subject ambi yekwiti ya kama kanisa wa mu subject ambi yokoma na toilet to praise and worship atwike kilalai nundu yila utomunenga wiswania aendeba na atwanie kibeti aisae kwake kiwa ni saikithimani chake na juni wa mubatai we wiswania aendeba actually nesi hivi mapasta maingi makomana na kama kanisa thina ni nyumba nundu ye nyumba ba imugo kwa huyo abike kanisa ni twili tunutu na ndio si kanisa ni nyendete pastor kanisa yendete pastor na makanisa maingi mipindane ye kwanza muona aba zitawenga na keli tukaketwa ni pastor ona kaibatana ona kibeti kiketwa ona kyakula mwimbiti ende ona chukibatana ona kijito cha pastor kendo pastor nukwenda we ni ngunenga oundu ukwenda nundu mebatana pastor eveiva ya kwenu kwa hiyo ngwasya mapasta please ngaina tunenge mumo na itotethia ni nene to me included atutethie family sito nikenda iboe na sibo wakwambia kitandani na tuamina kiutendo la ndoa tuikwata na moko tuida idhangai na twathaitu tukakwata breakthrough even breakthrough ya ministry haya msiaise katukate utandithia Musaise na udhocha ingi twende na kilunkitu mudadhani wa mundi twende na Kusungia Makulyo leo ende na utuma dhini wa namba 2395 mimi bibi yangu amenidunga kisu mara 2 na sijawahi mpiga na ameenda kwao na watoto wangu 2 nifanye nini mimi? I'm so sorry
Ai, pole sana. Suppose aikwe umemadhina gana. Imekwa. Nikia kama udhino meoka. Maikwa. Ona kau muno hospitali itu itete yaka. Akani mena maloya maingi mautete yaka. Na kandwe si mundu muka kunwa ni muume kitwika esu ni chau Ni violence. Ni violence. Lakini mundu muka kuna mundu ume self defense. Ni self defense. That one is self defense. Lakini mundu muka kuna Yeze kwesai kwata. Kwesai kwata ngainate thi. Mundu ume tusi utonetwe na kabyuma laini. Mundu ume nukutonya. Ati wewe kakuyandwa ingia ume matonyi wentuyo. Na mukani waendie na tuana twili. Nyekila ndonyoko tabia wetunga yanga imube ya nunu wawawa. Na dhabe ibandu waiki wathe shukuru Mungu. Lakini nyekeka ningu tethesia. Forget about that woman. And you move on with your life. Uyendesa dhaji wako. Uyengaye unenge muka. Na kindu chucha muka waku watene witila. Pio. Onoko wake beti. Ona isiana. Bisi uni watu yuko wake umo. By the way uwatonye the wone uko wake umo. Tani siana wo, siana siake na owani imekale ko. The one kudi kukaripoti kwa polisi kana kwa chief muketo mukatanisha. Mbuyole thani wanenganite mbuyisianthe nundu ndini wa mitwano ya kamba yitania we kuna nanenga no mbuyole. Yole. Tani manambia mundu monambia ndiye ndo twa mbuyole yitwa woni mundu ume. Mundu ume atwa mbuyisiantheo na mundu mukani woleana. Mundu ume ndaleana. Mundu mukani wosambu yole ko akatwa kwa mundu ume. Ukavyo kobe ya ngeitini. Na wetu mwatumia iwandu isu ni yekata ni adhela kwa uwa ilite kumanda chuki kati wa no itanisha no boa mukosu no move on with your life uitwana no yendeze na kulona kuna tonyetwe wethi uitizwe na wali tena kukandukiwa zikati yoko za P3 haya nisie kwithia mume wakwa endu na mundu muka wava utuini na ele kwika ata ongea kulia mundu ume ni uthuku kutoa mundu muka wina miaka mbingi kwiwe ni Kusungia Makulyo asumeli chambe wailite kwikata wethi ya mume waku endu na mundu muka wabuto ini nena nake umanyeki uwo kana ethi wantu nena nake umanzondo umanya ni chagwonta wethi mweme undelinja karani nzeke nundu ndwese ndo masukana ukethia mweme wakwete kwililo kwa ndo mamusi azima kaiwa kiwu na wili kaiwa mweme wendu no kana mukawe komagwa nuku akikisha ni chagwo na etha ni chagwo wakikwatia nesa ki chagwo nena na mume waku mweju kindu kina aibu kithilie ndukanene na mundu muka nena na mume waku na indi etha ni chaema manda mutumia mutu utume utumane kwa mundu mukosu tukathio nena na akuwe physically nutonyo mandhobu andu obu atumia oima ukamatuma kwa mundu mukosi ukamea maume au memusini wako au memusini wako na indi kila kingi ni wailite kuboja mume wako aya mundu mukanu wailite kutwawa ni mwanake we munini be wake kana mundu ume ni wailite kutwawa mundu mukamu kokwewe ni ngwasia nutonya kumutwa lakini kindu kitu nene temabinda maingi kisa kweli wana challenges baadaye ni mtu anyetha mujenda na umundi muyasya ni mutwana na muitwana lakini itina mwekalanga kisa ete mathina mau jila ngai wombie Adam amumbie mtenage na womba Eve itina imanshata ngai mubango wa ngai ni mundu umekwitha embe nundu wake nundu mundu ume ni well leader wa family and you can't lead from pride isuni yago mwana ke ubithukesia ndwe tongo esia mundu muka wimbe waku niwe wimbe waku miaka niwe wimbe waku wiba niwe wimbe sambe waku niwe weweani munene mbe waku na utwika niwe mutongoi iyo aiwezekani kabisa nomba kaibinda yimwe yibika nundu mundu menake ombiwe mutongoi ndini wake ambiye gwa mukai mubulia ambiye kuwa mukai yona ambiye kuwa mukai aimonekana ambiye kuona mukai onathandie kuona onda mukande kwiko we mwene ambia ko feel mundu mukono kubuthia mundu mukonde unenga ndaiya nundu ndisi mundu mukumbe waku ni wamwe waku na mundu mukosi ni we na exposure be waku ko ila mwekala ndi mwetema woni mesani ona tha mwinena ni cia kubo wakwa akacho wewe muka wakwete point nseo uyasia point isu ete nundu no kwigana
no kumbuthia na yambia kwata thina wo muthesia nundu mundu muka aumiwe ba wauni na aili totwa aba mundu muka atwa aba ndibo ngaiwendia atwe tiba yanthi pau ndeyulu ko mundu ma yambia kumuthesia na ye muthesia na ngumi na makobi na mbiusi na kumutharau nundu ndekwigwa enda newe ndaiya aya na ko mundu muka bika abandu kethia eigwa mundu ume aimwiritate aigwa imubo ndo mwe kama izi noko ni bo iyo marriage ina ni bo yu eigwa aimutunga netina eigwe na wana mwingi na kendo ithia kalite mutwano no su na thina wa kwezu mesha nundu mwana kioni wana no amwetebo india ilea na leanda kwika kila chailite na kuhumo sio sundu saa kwithiwa na maendeleo ko ni nena ndiasia ezwoni lazima mutwane you need a good counselor muketi chini mundu ume atabwe na mundu mukatabwe nikenda ni mwakoma na mwekalanya withia ni muumanya mathina ni matonya kuka lakini nye advice yakwa ezwani batonyeka mwana ko bithukicie twa mwitu wenthi waku maundu ni onthe kwa miaka na ithani batonyeka twa mwitu mutito na miaka 5 ti mundu mwaseiwe mundu la mwaseiwe ni mwani ni wewe akili nene kwewe mwitu mwaseiwe mujana na sio mbwa kwangelekanyo kana keli tuka miaka 10 na kamwana ka miaka 10 ukatutia musi no ithi tutie na responsibility cia musi kala wethi akombanisi musi keba keli tu kamwana wethi agegia kaendie unzolola ana keitu mama chuatene babikamia organized tene ona yetu ni mama manyao na maundu manthino keli tu nukwithia kana keli tuka miaka 10 nikesitwa ana nikesi unengane miaka 10 nikesitwa na nikesi unengane na nikesi utanu indika mwana kajese ni ndia ninondie kama kakitwa manjiwe nikeli tukange mezukulu ninatusha ilenge 18 pambilisi anubandu kayiwa ukoko meba ene ikaika yuka mwana ko kayumanya ni chauke nikiata indikeli tu nikesi kila kikwikwa ko etu mwibatene mwana kethano wenda marriage ya kuyithiwe yinsi ona yino tano please twa mwitu umuchite na miaka 5 ethiwani batonyeka kwambata ibiko bakuwa miaka 5 thantatu muonza nyanya yani ne ba 5 mundu mukosi akautelemela akaukia akaunenga enda yata we muome aya Reverend nilipata miscarriage this month ndonya kuitava ingi indi sina mtoto nilizaa wa kwanza akakufa pole yuti tonya kutabela wailite kuitava kila ndonyo ku encourage muno enda wone mundu itawa gynecologist atakusaidia nono ni wako thima asise we miscarry niki mpailio na ikwa device rightly nundu nukuthima amanye kwa nini miscarriage mbona nini na nini yababida nyingina neno bo wakindukita wa negative results ila andu waingi maifalio yana andu waingi matwiki ngungu na ingi masiye siana maisia yande nundu wakindukita wa a negative results ni yeba ni la blood group yaku everyone all positive negative O negative, A negative. That one is a negative results. Na mundu wokosu edhiwani waitaba anidia hospitali imutendeze pesinga no mundu waili totonyo hospitali na pesinga no tonya wawasia. Waitaba pesinga no tonya wa na wasi chabesinga no. Naju nicho kitu wangine na banke asiai siana senyu sia kuamba bwe kayo maumethia. Nundu tukija mwana wa kupa thei nundu mundu wa negative results ai motezwe kana kambe ndesao kwata kana kangi ndesao kwata kana kangi ko unanena nasia enda wone gynecologist we mambo situko sawa masietwa ni sawa ni mundu muka nikalita na my partner for 8 years now and he's expecting he is expecting we get married by the end of this year mundu ume mawekwatio make ni kana no kutwana na mundu mukao amwaka o temuthelu though I'm not ready to my love for him changed because of his actions to me. What should I do? Just tell him. Now the problem is a prolonged engagement. 8 years. Malela matu anyema sia. Nina nasi ati. Wako manana mwanake. Please anake mbidhukesia ina yetu. Kaya nange webida. Edhi wa mwana kwa
siombua na musia isa wakwa unsia isi ethi wa mwitu ndui school wiyani mwana ke wiyani na ni mwakoma na mwebania kwibania eka kwa ukomania kwa utwana kuyalite umina miaka yana ile surely mwaka umwe wa engagement is very enough miaka nyanya ni miaka mingi ya kwibania actually asuna makwete kwa nangania binda nundu siombua mwana kwa tebindani ji ekanase nisi nelekana sione bindo ila yakwa ebinda ila jitu nitunekala uyibagwe ni mwana kena muye mukoma imwe lakini bindani ji mambi ya ukomania immediately na yu edwani miaka nyanya mukomanitie miaka nyanya munyusanda awai miaka nyanya mwamanyane ye ono wendo rwathelile wailite kuthela pi kuni wongwasia ona buba yubo wa mutwana tani sina kaya nanganie binda for nothing na mwitu na mwana kombe thukisie mibibania yeke iko exceed more than 2 years only 1 year is very it's enough ya kumanya kwa mwitu amanya kwenyu ene mwambi omanya no kumanya na kula kunini na sio mbwa wamanya owo andu maimanya navyo maibani nundu anu manana maikala nyaimwe mami notwana kila mundu anya mwako mana kila mundu mutheu kila mundu ni manyishe kunena kila mundu ndagumana kila mundu ndagumana kila mundu mulaika hai anu majiba telo utongalele yani tumanya mundu true colors mutane kalanya kuni wongwasia hii yubandu ba muosa na emwikala nundu asumya na myaka nyanya maingenga nemekala nitie makekalanya nyombe mwendu lakini mayai sasa meke hata matwani kuni wongu nena ekaikwanangania ibinda nduni ya mwaka umwe nandu maitwana mwamina mwaka umwe twana lakini muikani ndoya nyeyile tatu yeibata isune nini muno ina lakini 1 year mumanya no sindo ile sia banyulo nyulu asia yi uko kuiliata wene kuyene wene edukisi nzuku sia mwana ko edukisi omanyeni watwani te chau eno na muitwana isu yo yabata endo bo miaka nyanya that is nonsense haya kibeti chakwa nisietie na ciana ciakwa na kana wera nisiaindie na ciana ciakwa ni andu waima ni ngwenda utwana ni na nimeulea nditwana ni kata kala mama ndethi kibeti chakwa ni chaindie na ciana ciakwa na ni andu waima na ni ngwenda kutwana na nimeulea nditwana ni kata kala mama ndethi mayunu sioke yuingi maiko sioka kwako kibeti kino kakikwanise mabata mamu ume wake ono chanite kwanise siana siziba na mehobata uitwana tucha mama kwana ngia binda ya mayuke thani mekwenda tukatwane na maiko kandutwana dutuma atumia ko lwase ndwisho ya thelile dutumia nzia cionthe muimina na nobo wandu ya kuna kibeti na indi uitwana etha maikwenda mo okay. Aya, ikulia mudhiatu mine kilungu. My man to be doesn't have trust in me. What should I do for him to trust me again? Kwa nini? Trust ya umiwe ni chao chethe iwe. Ni kuya edhiwa ni wona thini wa engagement kwina thina. It's better you break it. It's better a broken engagement than a divorce. We sauna mundu ate ukwikia muthibanya ona mwatwana ndaka kuikia na ni wongo asia ikalanya na mwana kosu mwite kansala eta ni mwendo mbita twikalende tusisi kana no kuwekea nai ila wako ni ndu is trust ye ni be kindu chatumye be break be kindu chatumye break tenenda kuibaza nda ku trust it ni chao chanangie trust nundu nicho mwailite ku deal nacho umwite wekeo uthe na wona kiye mapyu wite mutai na chae mapyu ona edwa mwana kosu ni mulaika au meala sio maina thela meunsiana tani cianake no nyikianga ya unenge mume nundu mutwano wenyu ukethiwa wa mathina ndaka kuikia haya musese bori watu tunianzo mande ndeni wa kilungu cha monde tiwa nesano ile wana kiweyo cha kwa ila tukomane ndeni wa kilungu cha twadimwe